Bay of Bengal tuipuya ramlian Pali long Sipaiten Nunchan anzirna Malabar sang hi somni chu November ni thum khan tran anita heng ram te hi tu hnaya China nena in hir ngona neivek anni Sipai Nunchan zir ho ram te hian Indo-Pacific in kung kaina athal le zualna tura anti ania India, United States, Japan le Australia ram long sipai te chuan China in sipai lam le sumdon na lama huang azawa Asia Pacific aram alak duai lain kumsom chuang hnuwa avoi khatnan Nunchan anjir ho le tantani kumtina nei thin malabara hian India hian US le Japan chu Nunchan azir pui thina kumina hian Indo-Pacific huam chunga tel khuat anti mairam te huam vek thei turin Australia hi antel vetani China chuan hetianga Nunchan zir ho na chungchanga hian US chu demin alung rual puite som khoma hetianga thil anti hi Cold War rilupu ti in an soi hiala Nunchan zirna hian India Navy chuan long panga ba ka tui hnuai long a tho chua puya US Navy chuan John S. McCain missile destroyer Australia in Ballarat frigate le Japanese destroyer te po antel ni in Defense Ministry chuan a soyani November ni rukthleng o tu Nunchan zirna hian coronavirus leng me ka wangin rampali sipai te hi tu ma taksa in tokin anom don lo ti an soi boka sipai te chuan tun thlatir khan India le US chuan an aircraft carrier an tho chua pui don ti an lo buang to bokani he Nunchan zir ho na hi in thian tha ram long sipai ten an tho ho na ti thal le zualna tan an hmang dona an thiam thil te in shiltonin Indo-Pacific le a che vela muan na om theina tura tho ho zelna turani ti in Defense Ministry chuan a soi bokani tun tum Nunchan zirna hi ramri line of actual controller India le China anin hirngho mek laya nei ani chuan boruak atilian zual lea ram pahni te hian Himalaya tlangdung thanglama sipai sangtel ve an chom mek bokani kumina hian Australia le China hi anin kara khiom ve mek boka Canberra hian coronavirus leng chungchanga chuingai nia soin Beijing chuan sumdon na lama a hreka Australian bong sa le barley laklu a khap bokani Japan le China po anin ngei chuang lova East China Sea thliarkar chu anei tu zok ni anin chu me kani kumtina nei thin malabara kumina telram pali te hi tu hnaya China ram nena inepna na tak nei mek lai an nevek hloma India hi tun ma tangin ram ria China nen anine brenga Indo po an lo window to a kumina boruak aso sang thar le a in biak na voi tam nei to ma se boruak alamuan chuang lovani US nen hian sumdon lama na sataka in tan siak lai an nia ni kum to atanga khovel puma sheleng chungchanga President Donald Trump an anram apuna chetaka wangin anin kara khi hi anasale zuala sipai le ral thuama in tan siak rengram anni Australia point coronavirus wanga China in ashek lai ania sumdon na konga anin hirngho na hi athu khle ani Japan le China po tun hnaya East China Sea thliarka ram te in chuin anin millo hle bokani Covid awanga kan boina le harsan na hian engchen nge a don hriat hlei theilo khopin he harsan na hi kan ma chon me kania chuti lai India la chu ram ria China in millo ti boi ve seka ram chunga Covid do na po hau tak to te lulnen China do bil le alo nga ya ladak mun lama sipai le ral thuam kan cheng ngek tamaya friends atangin Indo thlona lawom chi kan le trok mai boka kan Indo do nem ti ero zol nei tan po soilo kharsa tak ani mek ri ani Indian Defense Account Service officer pension veng watak pakhat nena virtual manga kan inkom na angai dan thria chakin tunlai India le China hi anin do tak iringem ti in kazota ani chuan India le China hi anin ka tak karinglo a hlawom zok chu economic blockade hi ani tuna po India hian ral thuam leinan available chetel aseng vaka hei hi budgeta om sa bik silova hei hian rampum economy a khoi phadona nakin loka chuan silai komorain ei tur nei lo kan hlau zok thei ti ang lam dewin min changa chu ka ngai tu azui tarau rawa adik thei don thata hriat na ka nei ta dewani khochak palian China hian engthil chiange atum hriat har khopin khovel ma hian dot asoi kwal na satoa hetia India nena kanin room thaiba ka po khovel ram dangte engemaza te chu
lau thongin asiama Taiwan meu point ral thuama lei thar pha vak vaka hemi pia da ya hian China economy hi COVID-19 zuai to lama hian athang vakanga economy mangin khovel hi op theima yang ti hi mi chen khatte thil thlir dan ani vetlat tuna hian China economy hi khovela pani na ani meka mi thiam te chuan kumin sang ni som ni chu nge hian China economy hian khovela pakhat na hau phak an ring hialani chuti line khovel ram tam jok chu Hripui lenga wangin economy lama antla chemeka chung zinga chuan India po din hun hlom taka ading mek bokani kan economy thanna chu minus te na aum to a tho chuak le tur chuan thapui thowa kan be angai to do na chutiang bokin khovel ram dang po covid awang hian anram economy atla duai duaya chu hun ram chang chu in China hian aram economy siam thanna hun rangka chaka achan tir theimayangem economy manga khovel op thei chuan silai met puak herlovin khovel chunga rorel tu ani theilowang ti asoi theilovani Reuters polin azir chianna chuan COVID-19 zual pui are deuh nu hian China economy hi zoin athang chole na satowa kumsang ni somni July thla thleng khan mi thiam somthum le pasari ten anzir chianna China economy chu kumina za pani point pakhat vela thang tura an be seikha za pani point pani akai chole towa hetiang zelani chuan kumsang khazakwa somsari paruk nulama China ram chau hi khovel ram lian zinga kumin sang ni somnia hian lian thama economy thang turom chunni in an chu tani he China chung real policy hi America chuan a mur khiawa dan tumin theito pa chu meka mani loka US Secretary of State Mike Pompeo a India ram ron kalpoin he thu tho hi Rajnath Singh ate asoi puya kho chakra lian tur hi dan be ani lo chuan khovel op themai don ti sia in India chu tan rual pui heta aron so mani bermai India point hei hi a hailova economic chian arab thlak thlentir lo chu adu berani economy tu chia chuan enge Nghawng don ti hi soi se na ni lova keini ang mi mol bertan po sia thei khopin kan ni tin e zon na atla niamanga poisal hut na atla niamanga awang tial tialanga na awang tial tialanga Great Depression hun layang boruak thelu tu kha kan tong le theani chu wangin mamo bak chu nom sibol na le nom chen na lam in che na u chu kang chi lama kan in sum thiam apoi mo tel don ti hi zol nei ni kherlo tan po thil soi lo kharsa ani lem lovani Europe khomwal pui chuan nakuma po coronavirus leng na satak alatong don ni in French Scientific Council chuan asoya partial lockdown Europe mun sang in kai chon ti nep ani theinan kalpui ani mek chungin vaccine mu chu ani ma chuan virus leng chu hun sang air chu areng tur thu council chuan asoyani French President Emmanuel Macron chuan December ni khat thleng pum huap lockdown karkalta khana puang toa hei hi pandemic expert tena thuron an pe kanga kalpui ani British Prime Minister Boris Johnson point karkalta engine ni khan England thakhat chung lockdown turin atiboka tunkar toplam hian kalpui tran tur ni in restaurant le pub te po kharvek turani Germany point thotan nia tangin rampum huap khwa khirna kalpui donin bar restaurant theater le cinema te po kharvek turani donani Spain chuan zanlam curfew la kalpui zelin Italian sarkar point thotan nia khwa khirna thar akalpui don boka France a chuan Macron chuan rampum huap lockdown chu ni khata virus kai thar sanga hnuai lama da tumna ani thu asoya France a hian ni tin virus kai thar singlia tanga singa anom mek ani Europa virus leng thoni na thleng mek hi December tha to pe mo kumsang ni somni pakhat kum tir lama chuan aziom deuh thei be se ani ti in French Council te chuan an soya ma se vaccine mu chu ani ma chuan le mi puinol pui te lak thaya siam ani ma chuan virus leng chuan ziom lam apan tak thei don chuang lova ngai ani thung ani French Council te chuan thlasik lai le kumsang ni somni pakhat tha lai poin virus leng na sa inzom zat kan humai thei ni in an soi bokani